Projekt výbudovy smart školy so všetkými systémami za upravljanje z energiju inicirovaný 2019 roku, a toho roku u planu dokončiť projektnu dokumentaciju i rozpisati javnu nabavku, ta potim može početi zbudovati to centar. Mi imamo po projektu... Projekt podrazumijuje výbudov regionálneho centru, ktorý bude obučovať menadžerov za energetiku zo celého regiona. U ramikoch toho projektu budinok školy bude celkom rekonstruovaný i nebude trošiť električnú energiju, a zohrívanie bude s pomocou teplotných pumpoch, odnosno ktorí budú hasnovať z druhý fajti energiji. To neisté bude súčasná škola, so s amfiteátrom i poligonami za organizovanie praktičnej nastavy za škoľaroch i ľuďoch, ktorí prídu na obuku. So s projektom predvidzené, že i okolisko školy bude inšak vypatrac i nazdávam še, že toto pošvitko bude vytvorené. Keď slovo o obnovljivih žridloh energiji i o energetičnej efikasnosti, opština Kula už zaznačena jak opština, u ktorej vybudovaný perši vitropark u Serbiji. Jej strategijne opredzeljenje, že bi robela njeljem na zaštiti životnog štretku, ali i na zmenšanju trošenja električnej energiji, že bi u budućnosti šitski javni ustanovi prešli na gaz i podobni energenti, ktorí nezagadzujú životni štredok. V loni, a i toho roku, u jednej časti objektoh instalujeme LED ošvicenje. To napríklad sportska hala u Červinki, a teraz u pokrajini prešol i jeden projekt vjazani za školu u Ruskim Keresture, gdje tiž bude také ošvicenje. Projekt bude finansovať Kancelarija za javne ukladanja, a potrimala ho i predsjedateljka vladi Srbije Ana Brnabić, ta do njo uključena i Kancelarija vladi.